Hi ma'am, ma'am kasi video se ayam na important oiba topic ni aduga I comment se amna hangbirak bako comment da khangde natraga insta da khangde ko sum hangbire bako che ai se kulai kuchuni aduga war monoton ni kul ni foundation mami ngam ta haibiro o ade comment se amna sum phangni ba ma'am sigi se ko aduna ma'am ai na kasi video se samjage haina khanjabani adu ma'am already gi channel se da foundation kram hai laigani haina video ma yawbani adu oiba taraga so ina yamna question hangakpani na ina asi topic se yamna important ni khanjabagi ngasi video self jage tawjabani yengo meyam foundation se yam important ni ko ki makeup ta ki base se phajara ga de ki makeup to phajadoi ni hoi meyam foundation se ki isagi kuchu gi matungina undertone gi matungina ki skin type ki matungina lawdoi ni ko kai gumba foundation je koina isaga chana batai da batara ga di ki foundation je fana tang basina rasu ki makeup se sum fa fajaroi foundation to muslakani gray olakani orange olakani fajaroi ba meyam maramadana ki isagi chana bagi matungina foundation leba se yamna important ni aduni meyam video se winnerasi ngasi video se foundation je karam hai laigani trick and tips share tawjarake ko aina sum laiba da sina ba aduga foundation lairi mamang da koina kari kari khamjin ba mathau tai hai ba se ngasi video da share tawjarake aduni meyam video se winnerasi Hi ma'am, ngasi suwana ko video ma kudum lecture aduga yamna kana ga video ni beginners oiba taraga di foundation je karamai leiba haitaba sing gi ngasi video se yam kana rani ai ma comment da yamna sum hangbe ko che foundation mami ngam ta haibiro aina ko ai se comment to paru ba matung da message to yengo matung da ko taseng na haidi mateng panging mo do thamoi dagi mateng panging mo do to oiba ko adu orga sum yam yengo foundation se asigumba pot ni ba ko aina haibadi mateng panging na su pangba ngamu ya ba ko ngamde maram di yengo ne nang hojik ai se kulai kuchu ni haire ko kulai kuchu orga su ko karamba undertone hoi undertone su haire ko undertone se khangi adoi targa su ko ai gi kulai kuchu asida su ko makhal lai ne ba ko ai mi pura magi kuchu se ro mana ba natte ko adu ngai karam haire mateng pangani ko adu meyam foundation si di ngone aina sum ama mami ngama recommend tawrani ado leiru ba matam da nangona chana ramdraga di paisa do mang bi ko sum aina face to face ujaraga sumaina khanbi na bibi bodo adu natana ai gi foundation se lai banga moy ko adu na ina mateng panginga su pang bangam de maduna adom su laiba haina ba karam haina laigani khot kani adu de itak bangam ngani ko maduna ngasi video samjarak pani foundation lairi mamang da khwai de ki ahan da khoina khamjan doi se ko ai gi skin tone se meyam kari no skin tone hai se gi isa gi leijari ba kuchu se ko meyam yengo mi pura ma kuchu loi tong ali ko yamna ngauba leire adui matung da khajitang ngaubu doi khajitang ta ba adui matung da medium leire ade medium dai bu khajitang handa ba aduga dark dai mo kam usan ba deep yengo meyam sansar sida gi machu kuchu makhal gi mioi leiri bani ba ko yamna ngauba fair skin tone ade light skin tone medium light medium dark deep asmana dum makhan gi skin tone se leiri bani ba ko meyam asida gi nang se karam bano si se hana khwai ya hana da khandok pio ba ko hoi ai gi skin tone khuding makki foundation se mai ne ba ko yengo foundation haraga ai gi am khatang lakte ba foundation je angova amata da lakte ai gi kuchu punamakki undertone punamakki foundation je makal putura ini maramaduna tension lowi bagi mathau ta de adogi kuchu gi matung ina foundation market ta irai laina phangi ni ba ko any brand punamakta ai gi kuchu punamakki undertone punamakki skin type punamakki foundation je makal gi phangi bani ai koi rasi gi se khangjin ba mathau tai ko han ba da ko ai koi na foundation je ko isa gi kuchu gi natta ba yengo ai se medium skin tone gi ne ba ko asida ina yamna ngauba mi gi ai koi gi foundation do tai ba taraga di ai gi mai se si tai ga ka shui ngau ga da na te ba ko amom na khali mi amom na khali ba ko angau foundation tai ga ai se ngau ra ni natte ko adu do lali ko angau foundation yamna he na angau foundation do ai na tayak pa matam dai ko gi gray ola kani ba ko mi am yengo color sing se amaga mix taw na ga color change taw ri bani ba ko maramaduna medium ai se medium tone ni aduna maramaduna gi foundation gi shade to medium oi ba loga da bani ai gi undertone gi matung ni na ko han badana gi kuchu se khangbiro kuchu khange hojik kari khangani ko yamna important oi ba hojik undertone aduga undertone hai basana skin gi manung da laiba layer am khakni ba ko ai gi inner layer ni si se reflect oi nuksa ra chapa matam da ai gi yamna hena ngauba mi se ko nuksa chapa matam da khajai ga sa ngangak pa adagi ai gi pink karak pa adugum do meyam cool undertone gi mi oi gani aduga nuksa chatlaga ko ai gi mai se khar sum ka thek pa adagi khara brown oi slak pa khara sum muslak pa asigum basana ko ai gi warm undertone gi mi oi gani undertone se meyam angau bi da su warm oi ba yai adagi medium da su cool oi ba yai deep da su ngau mi ta cool tone oi gani smile lai de ko ai gi kuchu puna makta undertone se loina lai gani maramaduna adom se karamba undertone gi no khangbi ro mi se yengwa matam da ko ai gi
khajitang yellow changba asina akhoi gi warm undertone haidoni aduga khajitang pink ka ba khotpa asina akhoi cool undertone haidoni aduga cool su tangkhai oi ba warm su tangkhai oi ba aduna akhoi gi neutral undertone haidoni ko akhoi gi undertone se myam irai line kra maina khangani haibada ko akhoi khut ki khujing se yengbi ba ko khujing se ga cheli ba singli se akhoi gi green ngakta oiragana adom se warm undertone gi oidoni aduga blue aduga gi purple ngakta oiragana som se cool undertone gi oidoni aduga green purple mix oinaragana adom se neutral oidoni ba ko aduga myam olive haina su leiko olive se akhoi gi ma se kaino ne ba ko myam mix ni haidare ma so akhoi gi neutral gi type ne ma se olive se myam akhoi gi khajitang ma se yengba matamda akhoi gi sangba du maina khajitang akhoi gi blue machoi kari oi maina oi galli bazar da chapa khangde natraga online di leba khangde ko asigi se akhoi gi foundation puna makta ko magi section lei bani ba ko sigi jana sigi section jana kaino gi ni light gi ni sigi section jana medium gi ni sigi jana dark gi ni deep gi ni adu maina tonga tonga lei ba ko adoi tar khane yeng ne akhoi for example oina foundation se akhoi gi section ahum da divide tawro ba ko habadi manga jana ango mi gi ni manga jana medium gi ni manga jana akhoi gi dark deep gi ni ko adoi tar gi yeng myam akhoi na akhoi skin tone se undertone se khangba taragadi akhoi ne yengone 35 du khangada do ko akhoi na manga du sum khalani aba tangabadi na ko akhoi na sidi anga mi gi ni sina deep gi ni aduga sina igi ni manga sidagi agi skin tone gi skin type gi adagi undertone gi oiram doi ni aba ko adu oi taragadi ohena mu hena lai re ko aduga myam ahan ba foundation se leiba oiragadi please akhoi gi online dagi leibi gano ba ko online se karam kan lai ni ko ahan da store dagi chana lai ro ko store dagi chana lai raga store da chaladi yengone akhoi gi mogi test tau bagi da makta moina habidi test tau bagi da manga thambani ba ko isana test tau jaraga leirabani na akhoi skin gi tone gi undertone gi matung ina phange dana ko adu tar ga di akhoi number se khanga ga di next time leiba matam da akhoi na online dagi layer su yare ba ko adu me abi ngone foundation je akhoi gi brand gi matung ina loina magi number mami loi on thorokani ba ko si se Maybelline da example loina ko Maybelline da agi shade number se 128 ne ba ko ado PSC pack ki da gi shade number se on thorokani ba ko maramaduna foundation any brand gi leiba ahan ba leiba matam da akhoi gi store dagi chalaga lobbiu adu tar ga di ko nagi perfect nagi skin undertone skin tone nanga chana bagi matung ina phangani aduga next time purchase tawba matam dana online dagi or su kai kai ko kaino haidi number do khangabani na ko aduna akhoi gi paisa su gar hingaurani aduga akhoi gi skin gi matung ina phangani yego myam foundation da gina akhoi gi isagi chana ba haise ko yengone pura akhoi gi exact image obo do yamna wan tawna phangmani ba ko aduna maramaduna song skin tone dagi shade ama light utho su ko kaim kai de ko du gi do light ama wora su kaim kai de khajikara khetna ba do ado kaim kai de ko akhoi na du gi do kan tawraga mix and match tawraga ko concealer habadi khajitang akhoi gi foundation dena dark oiran khalasi ko ado tar ga di khajitang light oiba concealer som concealer do su ko mix tawdori ba concealer do su adom gi undertone gi matung ina ko akhoi gi laudoi ne ba aduga foundation se yamna light oirana khalasi ko ado tar ri khajitang dark oiba akhoi gi concealer khajitang mix tawraga mixing tawraga koina ko na sum isagi chana bagi matung ina sum sembi ba yai maramaduna akhoi gi yamna khetna da ba oiraga sum leibiro ba ko aigi personal aigi pambagi matung in na diko foundation je di shade ama khara sum ngauna leibana hena pambi maram diko foundation je phana so tang boire sunu ko tai lora matung da moi se khajitang ai gi haibadi kai oxygen gi contact la ga khajitang ma se kan ho ya ba oxidize ore ya ba ko mai color se khajitang mak tharak pa maram maduna ko khajitang light oi ba do khoi na lora diko yengo me am light oi bai se ba yam light oi ba natte ko khoi gi medium do sum khalak to ya ba ko medium se ga su yengo ne makhal gi medium dai ri bani ko shade ama ani ahum sum light uthokba lai bani aduna adomgi skin tone adu dagi shade ama khak light oikhat palora di kain kai de adoi taraga di taira matung da foundation da ko oxidize oi graba matung da som skin tone ka ko sum channel lai rani myam si masu yai aduga perfect match oiba foundation phangaga su aduga sum leiba yai kain kai agi sum tutorial sum yengwa ba koina kramaina oxidize oi dana ba kramaina tai kholi ama madu do loina ina ucha bani myam ngasi video da only foundation kramaina leigani adugi oina sum tawra ko leiba chatlaga foundation the test kamai tawgani ko test kamai tawgani ko aduga myam khangjin bu foundation do su adum skin type ki matung ne lawdoini som so oily skin oraga di foundation laiba matam da matte finish oiba foundation lawbiu aduga oily skin oraga na ko hydrating dewy finish oiba dewy glowy illuminating adumai thabado aduga lawbi doini ba ko aduga oily oraga na matte finish oiba lawbi gani combination or gana yong myam combination se ko gi weather gi season ki matung na change oi yeba ko maram maduna aigi personal choice haragadi oily skin gi soma thambiro bako aduga dry skin gi soma thambiro oily skin gi soma thambiro ani khak thambiro bako skin condition gi matungina change tawrokpagi matungina khona sumsina ba yana ba oily oragana koina koigi matte finish obado sum tayra yare dry oragana koigi illuminating hydrating oibado adu sumsina ba yare
पर्सनल आई ओरदी आई दुमाय तुम सिजने याबको हौसे मैम फाउंडेशन से अखोगी कताइदा तैरगा अखोइना येंगनी को अम्मी अमोम को फाउंडेशन से बोतल दा येंगा को तुम लौबा यावेबको मैम फंगनरेबको तो बोतल दा येंगा लौगदब नते अदुगा फाउंडेशन लौरगा खुद सुमाइ तैरगा सु येंबा यावेबको तो येंगोने अखोगी माइगा अखोगी खुद का अदगी याम खेतनाबनी को अदुगा बोतल दा येंबा याम खेतनाबनी बोतल की मपानी येंबदुगा को अखोगी तैरकपा मतमदा याम खेतनाबनी को मैम येंगो मरम अदुना फाउंडेशन से चटपा मतमदा लैबा मतमदा को अखोगी अदुगुम स्टोर दे लौबियोबको अमोम स्टोर अमोम अखोगी टेस्ट तौबा मोगी यादब लेबनेबको अदुगुमदै लौबिगनु अखोगी मोगी टेस्टिंग की दमकता थंबा स्टोर दो अदुगै लौबियोबको अदु तारदी नसादा नंगा तैजरगा खनबनिना अखोगी सोइदेदना को कोना करमाइना तैगनी हाबदा मैम फाउंडेशन दो लौबिरगा अखोगी माइसे को माइस स्वाइदै तैबा हौरोबा सुमाइन तौना स्वाइदै तैबा हौरो ओ स्वाइदगी तैबा हौरगा ngaksambo सुमाइना चिंधबिरगा तैबा हौबिरो फाउंडेशन दो मैम फथक मैम खर सुम थोंजरके को करमाइना सोदा सोगनी हाबदो इसाना तैरगा मैम खलगा पुरको ओइबा तारगदी अदुगी फाउंडेशन दो करिम सोयरोय अदुना मैम प्लीज हान फाउंडेशन लेबा ओरगदी स्टोर दा चलगा लौबियो ऑनलाइन दगी कक्बिगनु अदुगा मैम खाइदगी इंपोर्टेंट ओइबा अखोइना वीडियो येंगा को फाउंडेशन लौबसे तौबिगनु मैम आई कमेंट सु मैम फंगरेबा चेनंगा चेगै स्किन टोन सु मानबा माली अदुना आई चेगी फाउंडेशन शेड तो लौगनी तुम्हारी तौबिगनु मैम सिगे कनाम हाइदोयेबको येंगो अखोगी वीडियो से येंगिबनिना को कैमरा से मैम अखोइना फिल्टर हापतबा तारगसु ऑलरेडी मागी कैमरा दुगा फिल्टर यावरिबनिबको मैम मोइना सेमक मतमदा फिल्टर खजितंग ओरसु यावरिबनि अदुना कैमरा दा अखोइसे खरा ngauthokna उयेबको मरम अदुना अइगोंदा येंगा अतोपा मीदसु नुम येंगा को पालाम लौगनोबको कइगुंबा कुचु मानरमगसु अंडरटोन मानरमगसु स्किन टाइप मानरमद्रगदी को अदुना सिगे हाइजनिंगी स्टोर दा चलगा लौबसिना ख्वाइदगी बेस्ट ऑप्शन होइगनी को आई होप मैम गसिगी वीडियो सिदा लोइना फाउंडेशन की मरमदा क्लियर होइरब्रा हाइना खंजे अदो मैम कसुम कंफ्यूजन लैबा खोटपा ममा हंगिबो क्वेश्चन कइक लैबा तारगसु सोइदनमकी हंगिरमो आई सुम रिप्लाई पिजरके अदो गसिगी वीडियो से मैम दा काना बतारगदी प्लीज कमेंट हाइबिरमो लाइक मचा मम तोबिरमो अदुगा वीडियो से शेयर तोबिउ मैम दसु काना फंगनबा खंगजदबा मैम खंगबा ngamnaba ko ngasiगी मैम वीडियो से मतंग सिदा सुम लोइसनजरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तोबगा बिगनु बाय